Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi salah saya sin hadis ikawalu si mana dahulunya tak tantu wadih. Bisa aku magsarahin kalau sa tantu wadih siapa semoga aku itu balik supaya kita tedok ini kasabelan maana sin hadis ini. Pegihek tamag maana kamali. Ini do jadi si matan hadisin ga asal ingat doe de ini kasabelan maana sin hadis ini. Hadis ikawalu ang batinggian ng 40 hadis. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Amma Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala benna lin pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisara umirtu an qatilan nas tra kupain demono si manusia kemon manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Samantara siya lay gay ngalapal kalima la ilaha illallah do wa anna Muhammadan Rasulullah. Ilien di ilien siya patut binunuin sa inggese atau samantara siya lay gay ngalapal atau ngaptang atau akan tanggap de ini kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang mana ini? Wa yuqimus shalah demikian mateng sin sembahyang wa yu'tuz zakat dukmune sin zakat fa idza fa'alu dzalik bangtai ta hinang deui atihan den ngaptan sin kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah tengihan disembahyangin do ngurung sin zakat bangia alta de patut jinakatan asamu minni dima'ahum wa malahum ge halal si aku in lahadin yani ge makajari pinapate demikian pangarta din di makajari gedto illa bihaqqil Islam buat melainkan bangsa makahinang hak sing Islam naien bisan sekali anden tahinan lain nasibe makajari si pinapate wa hisabuhum 'ala Allah du iene dialem pangatian den Allah subhanahu wa taala maka atieh itu kita hak maana sin hadis in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam manganda akihin Allah subhanahu wa taala peggenan sinin tasabut atau akan simatan hadis ini umirtu an uqatil gatabet tapang sine mengandaki sumaga pampayaman muga niya patut ngandaak Allah subhanahu wa ta'ala panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Allah subhanahu wa ta'ala umirtu an uqatil an-nas tara aku paine mo si manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah samantara insiyalai siway pa inni nabut kalima la ilaha illallah nasin tagna syarat Tagak-tagak syarat bineta oleh pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibay bang mono kauman iyan atihan ng kauman ng Nasara nagda tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang paasek tagak-tagak syarat may kisige inusa bang singalapal kalima la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Na ilien asamu minni dima'ahum wa malahum gay si makadari pinapati bang ilagti kanu dillah yene kalima la ilaha illallah ini du gero sa makadari inen to in pangartaan ikadua syarat ihene pa inni bang si magbayad jizyah hatihan nen tagak nale ga tinanggap pwede kalima la ilaha illallah ga ilagti kanu dillah ga si pasek si Islam sumagawa mangako inna Qur'an atau ihene kemon atau manden magbayad si tax magbayad sa bangsa muslimin. Na bangsa mga magbayad, ilien asa minni dima'ahum wa amwalahum demikian
geno sa makadari pinapatay ge halal si kami pada Rasulullah iyan lahat din iyan may pangalta din geno kadari ganito. Ito dobi. Ikatero si may pasagaran de iyan may duatul muslimin paasikap kaumaniyat at wala sige pinegis wede bisan ni sige ngalad di kalima la ilaha illallah atau akan ge magbay jizya. Si katero itu ay ninaddo rin. Pa ini paasok ng muslimin makadari magdakwa ito kauman kami. Na iliin, sarta in nga idinaawahan di na dapat kauman iin, atau dilim kauman iin, gay pinigis we de bang paasok si dilim agama Islam. Tadawin. At yan yung hur, pinasakaran we de. Na ingay-ingay nilai, pinigde, iliin gay patok pinapati. Sumagawa na si ini ng pito kita hakul Islam, bang inaddo din kalima la ilaha illallah, tinanggap din la ilaha illallah Muhammad Rasulullah after 10 tahun atau dan tahun parwen tahun si sa pinandukahan. Bangsa kay pagpayam ni kayo si magsambahayan nga si wayukimus sala pegge yan sambahayanin pamawajib ni si bangsa muslimin. Na ikarwele magpajijizya ngurong si pinasakaran rin atong muslimin na si pasik si Islam. Sumagawa na si kalima la ilaha illallah umasik si Islam napatut si bahinang di sambahayan. Demikian ini zakat tu. Dalam paksa upama tahun palaway. Pegi kita ni mengkontrol si komando atau kita ni mengkontrolin. Dia sinambahan si zakat bukan si pinapatay. Ubus wa hisabuhum ala Allah Taala. Pegi bakas sinabut kalimah la ilaha illallah. Nawaya Allah Taala. Pegi si kita hin wa ma alaina illa wala. Masak pa kita. Nawaya ni Allah Subhanahu wa Taala pegi bakas si mag-iman atau akan bakas dilantikan adalah di kalimah la ilaha illallah. Nah sini nih bukan pengen kuhek kasala. Peggy main si aturan pag maarari hadis ini nih. Sumian may katahinan te bisa ini nih. Sila kita marinta. Sila niya GST. Lai si kita di kita maka-GS. Peggy pagpaham te Bisaya, kung pinanya Bisaya. Peggy pinanya giro na pag kalimah la ilaha atau giro sambahayan tawag pinapati. Nah ini mainan dalam aturan. Gumain yan. Kadawi, sila jalan jamaah. Pagkain pangut Muhammad sallallahu alaihi wasallam si zaman ni iene sulat ni si Kaisar nakura si Rom. Si aturan panghirang ni iya panguone magbunuin si aturan. Iya panguone sulatin dumain kue kita lah ipagpayang sa miyaan. Pagkeme Christian lo pinapati atau tinangkewan halal basa kita lahat lo ini pengatat din kumain. Pagkika ini AGS, kung sa bawal kita mag-AGS, buhay yan ito lumininin. Ambar pasagaran de yan may duat ng muslimin paasik, iyan sa makadami. Ikaduwe, magbayad sa jizya. Mula-mula na natin yung bangit do, di kalima la ilaha illallahin, patog si siya sumiting gihagda sa bayangin ko, iyan ay zakat. Duksan di kabilayan ban may kakahinang ini Islam rin. Napay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Ini surat ini nen amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuh ini Kaisar magpura lai si Rum waktulen. Naway bineta ri panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Muhammad. Gawa dumay pa ini amban Malikil Muhammad dumay. Pagyanaan si ini nen ganiya koneksyon ni imparkala ini may pain ni siya-siyahin. Ini pasal-pasal med lahat. Kagana koneksyon ni nansi din pasal agama. Inni ad'uka ila Islam. Pai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat ikaw pa ini kampen ikaw para mag-Islam. Binawa ini. Fa'in aslam ta fa'in fala kamalil muslimin. Bang ka mag-Islam, yero sa hininangon ko may hinang muslimin. Nanaan sininin. Nabang nedo kalimah la ilaha illallah puas ang bananule, iyan ay amban pangasorsyal palagi ng taon sibese bebegan din tinggihan din sa bayangin duk ini sa kapirusad din na bibilahin duk wa alayka ma alayhim demikian sa dosa fa in lam tadkhul bang kyo pa ini gay pasik atihannen gay kyo bayang mag-Islam fa atil jizya magbayad kyo pa ini tax fa inna Allah ta'ala yaqul benal pa ini Allah subhanahu wa ta'ala magbayad ng Quran ni Muhammadiyah قاتلهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله دوبني ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صغيرون
فإلا فلا تحول بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يأتوا الجزية. Nanti ini nanti, kau itu sama-sama hamil. Pergi ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkugi pasek dari Islam apa itu jizyah. Pergi Allah Subhanahu Wa Taala mengpain bonon di sepa ini. Yang ini Mesir yang mengkagat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikian si Allah dan boleh. Dan ikian gay hinaram moede. Yang kemun perkala hinaram pamigesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Duk Rasulnya maksudnya langgalan deh. Ambar Mesir katik kitab ini Yahudi dan Nasara. Nas ini dua najasiyah. Jami'un nas. Salidu majusi, salidu mulhid, salidu Yahudi, salidu kemun. Basta kemun. Ia data semputin. Nah, saya ingin ini mengurung si bangsa apa supaya anuan deyan nasi Mesir mengurung jizyah ini tax. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supat risalane bangsa apa mengikau ini. Gaya pain ni bahasa mag Islam ini sudah lulai, paling tak kompil Islam, ini sudah lulai, sedih ni memarayat lay, failah maksud apa mengikau pasek, nafala tahul bainal fallahina wal Islam. Wai nasi ni fallahin, pergi ni waktu arum lay tangga ini mi agrikultur sih, ikai lumanden bukan se dumehelu, ikai luman pengeduan di incoming, nasi lagi pergi se ni fallahin lay, ini mi kau manin bainal Islam. Ayat dulu fihi. Pasek si agama Islam, suwi pasangaran deh. Ayat dulu fihi. Atau apa bang sige pasek si Islam magbayad siya jizyah. Napa may si kite, suwi kite taga kisegan imi ki makadari hinang ite yan ni parkala ini. Bang lumain do anagai. Gi kite makagees. Ang tuja ilan ne bang kite. Napi umi ko kung supa man lagi wadih. Pagkitiyan sa bisika tuwa naman sa patampal deh. Demikian setekaya kahim insyaallah. Yun po. Mengwadi nih. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.